bisini no wambereria gauntu gaku kanini kari registered ukauga monde turi gikundi gietu nitukwenda kwamberia kurwa nteto ntano ciari nitukwenda kurwa na mauntu ma ciana cia turi kuma cukuru nitukwenda kurwa na nteto cia na twatubese twantu taino nkamwera uma kama kuna mtoto ambaye hako hatarini. As much as msichana ako hatarini, kijana pia anapotea sana. Murugamiri wa Plan International no akiwa kaunti ya Tharaka Nithi na baraba gutana na bale kwa wingi na kuuria thirikari ya kaunti gutigira ntano ino ikuthira. Tharaka Nithi County ni one of the hotspots of female genital mutilation in Kenya. Na kama shirika la Plan International tuliwasaidia kutengeneza an anti-FGM policy 2021 ambayo ilipitishwa na tunashukuru sana the county government. Lakini tungependa kuomba tushirikiane na wao even as we exit Tharaka Nithi County tuweze kuimplement your policy, tuweze kuresource your policy. Neoma nitwe na policy etwa watirwe ni one of our partners plan kwigwa tukimeruthaga ya anti-FGM tuli very privileged kwigwa tuli county ile nacio na ne nkwashua mbende muntu wa mauntu ma gender uyu ni untu tutete gutia manani muno kenda tupata ku implement policy enu kenda tupata kwigwa tukipusha ka budget ito nkipata kwigwa omonde tukiangaga nacio kenda tupata kwigwa tukiruaga mauntu mauma ntano cia ciari ara inde barutite mbitokeria kali kurekana na ntano cia nabari ogu gutena njira ebati kwigwa ile the right way ya kurutha FGM wewe kiruthagirwa ni ndagitari wewe kibiraga konge wewe kiruthagirwa ni gasoso wewe kirutha kana gaciarwa waleo mauntu mauma FGM tumekataa na tumesema as much as we are really fighting it tutaanza na kuprotect mtoto na kushika mzazi kwanza. Tufanye maneno ingine isipokuwa FGM ndio tuweze kupea watoto wetu empowerment kwanza watoto wasichana tuseme no to FGM tufanye kitu ingine kama kuwafunza hivi ndio tuweze kuempower. Keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Tukitigana na ripoti na gucoka na ndi ruterene rungi na ati nawe Daktari Moses Kimencho kanura wijekene na rietwa rinene ya Kasoba noni muborisi na ethiritwa agicitanirie muno kwithirwa agitetheria antu baria betharo bari na thina cia kimathuganio na aria Moses Nandi augite ati ti kesi cionthe kana cia antu bonthe baria betharo bari na thina cia kimathuganio citherwa ikiumani na mantu yegie urogi ta uria antu baingi betherwa bagitikia netete na mbere na kuga ati thina imwe iranene iretaga thina cia kimathuganio ni amwe na utumiri wa njobi cia kana ndawa cia kulevya akiaria ari thokone ya Mukothima Daktari Moses nogwite ati kuri na ubatu bwanto kwithirwa na ndi bakiariria muno thina thina ya mathuganio na kenda antu baba bomba kwithirwa bakia ndawa bakomba kwithirwa bagikwa cibitari na bakithirwa bakia ndawa ndi ti kwithirwa bagikwa kiriaga nuntu bura na ndi Moses ruterene ruo kana Mukothima mbite kwithirwa agitetheria muntu umwe uraombere kwithirwa akijukia na kumuikia cibitari ni kenda ona utethio bwa ndawa naomba kwithirwa agicokaniria muturire jwawe no mwandiki wetu wa nteto kuma rutereru Ndagara Waiguna na nteto nkuruki wera yake na muno mona kwigwa ria bithaga borisi gutetheria barabatere mathugane na kubacokaniriria kairi akimenyekana ta Moses Kimencho na ringe Kaso borumite gachengo wandini ya Mukothima Tharaka North mbago sababisha muntu pengine akara to this state number 1 kwento tweta substance disorders kana kwenda disonde mwe to 70 disonde mwe kwendi sona yetagwa schizophrenic erabuga schizophrenia disonda asiere ko yetwa psychoaffective disonda ombie batanguku bokwegwa aya kwe another disonda yetwa bipolar disonda wega wa iri dhatu disease na hizo disease aziko kwa ngozi huku ili in this block non to one bio brain na so many neural nerves kwena neural nerve eto hippocampus ni memory nokwegwa muntu toyo kamuria rieto atake atikwera non to nariganirie memory ime block kinya memory athimo nethira aiga crash. The issue is the brain no thia tukathima
either tuka kinyane kinyabantu kanja mstati nukoigwa ukanja mstati taboko na ngari eorete nyamura mbetiri ukanja mstati kidogo ukathoma mbureni eno ukona thina ya imbio yote ni wataalamu. Munde thokoni ya mukothi maracemania na mwanto bando na kumwira cibitari to agere to either tumurothe mwire cibitari tumucheki kila bantu mbone kana kinya stima e sawa eni